cara nalai ngarapung Allah Ta'ala dan kenirita hakikat salat iya ko hakikat na sampajangi rewan ala Qur'an iya ko hakikat na sampajangi nomor si dibaca to maka da sampaja ke gaji ya sampajang bacaan gaji na ya sampajang atau peringaran na akimis salata li zikri atau kiruna apa yan ang kataroko mi bawa sujud na degan pura di najama doon rakanak birasalan na karena bitaw lagi de pa mo sampajang ke gaji pala sa sampajang na pura na rumah birasalan isan na maka de si jame doon raka pura si mabirasalan maka na bitaw ulangi de pa mo sampajang napatan raka na ron najama maka de si pe maganda yan na raka maka na bitaw ulangi de pa mo sampajang chaw na paun ni nasa makkumiro bisap paguro na iya ro sampajang aja lalo na di tajamay mo magarepay tajama lalo pa maka da yung ka Imam Ash-Shaytibi maka da to sampajangin o siddi sininne timonri na sampajangin olo manami puasa enolo saka enolo haji enolo sikiri enolo baca Quran enolo iya kumapuasa kumapasu saka ji enolo tambah nolo enolo ya mau ngaji tambah nolo sih dia kan kana masih kiri konolo ma baca Quran konolo masih daka konolo tapi mau sampajang yang kana tuh ci ditambah nolo 10 nih makir yang kana penjelasan atau pandita motivasi maka dia kumapuasa mau bawa mapasusak ka mumendre maka dia mau sampajan nolo mi tambah nolo na mo sisa buko nolo ipasi tambah data inolo ya mi ko masampajan no berarti masampaja ko na pamapuasa berarti si ditambah nolo 10 ya ko mendre no maka tambah nolo isiratun ya ko mangaji ko tambah si nolo sisa buni yang kanang kana tapi ya ko dia mau sampajan na nolo materu ya dagang kana ayo itu cara nalai ngarapung Allah Ta'ala dan kenirita benerin kamu bakor pakutana iya pakutana pak pakutana kelas 2 tapi napai kelas di tahun nama makutana jadi itu sampai tahu pandai kung katau makutana maka dapat ku carana ngarapung Allah Ta'ala dan kenirita madari mamak ko mi na bali apa nessa maka do napa ko kelas di makutana ngi pakutana kelas 2 Pikuyasa maka day hadesa anta abudallah sompai pumu kasiwini wipumu pair anta bulal kana katarahu pada kumuitai yan na ripake rupa mulang kelas 2 ni tayaro sompai pumu pada kumuitai langsung kelas 2 nala fa illam takun tarahu ya kodemu lepake ya rumah kademu lemitai fa innahu yarano maka dana itaka itaka solli na itaka rokok na itaka mabaca pati di mana yaki maka dana itaka pada kongka pada ya CCTV tae maka pada ko maka dana itaka ro ya kubani ro jadi merasa nasaksi kapung Allah Ta'ala napa melemahkan diri betongan na di na maka domana ngalile itu sampai maka ngerti nang katau mas sampaja mapat di mana ngalile na palapuy na di na sampajang itu Allahu Akbar deh betul kan tawadu merendahkan diri malam memana buku-buku na sabak mage ukuyoro na lagi Pak Bupati ko to lalo to rokok na pong Allah Ta'ala makir betungan na yero na kaida ji yan ang kataw masampajan na malam-malam mamolele na betungan na lamaka ngalile na saba ame taura maraja lori pong Allah Ta'ala na mengharap pamase na payaki makadanaita ka husu nito husu aganna husu peringaran tapi belum tentu husu buku baca itu belum tentu lah sabaya sampajangi je telu baca peringerak kedo nah dia nule makanjak menangi angka tahu jago mak baca maka kanjak lagona tapi menjadi peringeran betul kan kali selesai apa nape kira sambungan nama tu kira siwala itu kan salah mereka makor tapi angka tahu makanjak bacaan makanjak lapalan tapi masalah kedo nah mas sampaja ide na suku garakang jadi itu nang kana tahu mas sampaja pak telu ya suku makaja ini yang ruyase rote mata maka da hakikat salat iya ko hakikat na sampajangi rewan ala Qur'an iya ko hakikat na sampajangi nomor si dibaca do baca iya ro baca na sampajangi ipaki saliwas sampajang masuna agai baca ko sampajangi si kiri si bawah baca Quran dia yero korangnya yalai petunjuk kehidupan dalam kehidupan nyata maka itu sidongan yang kedua peringeran yero peringeran aja musilah pesak peringeran lori pong Allah Ta'ala kong kamu jamah
yaitu isa na sampajangnya. Kemudian yang ketiga garakan sininna garakan na sampajangnya matungka kero tu matungka tasabbe betungan na sininna anu jamai alai tasabbe lori pong Allah Ta'ala iya roh hakikat na roh. Jadi aja na to masampajang ba na to mangaji mestinna isaliwan na sampajangnya aja mesti lapas sa baci korang apa ko masampajang terforma isaliwan na sampajang itu di ala ni sikir ya to di ala pala ko yero timu mu aja meto je na bicara kami to pandrita itane kada ke ko melo ke boleh maka dai pulo ko po Allah Taala ke ko melo kada me kala ko po Allah Taala iyo buka apa ko di tane ke melo ke boleh pula pasai ke melo kalau boleh iyo pirita nai ulama subi kada ke boleh nasa pula ko po Allah Taala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau boleh nasa pula ko pong Allah Ta'ala kemelo nasa megala ko pong Allah Ta'ala dia namat kita makutana apa cie ko megala de bicarana apa ia tu bicara pertanggungjawabkan nah ia tu nama kawatan ijaga ibi timu ibi aja na mega nasa ba pede mega ina pau ia pede mega pertanggungjawabkan nah ia tu nama kerajin Pak Mandari ini sadinga ia tu ampai sininna nabi saya jenne ya mana itu nola dosa lima nih ya lima yang makai kedosa nih ya to magalec ya to makapilu ya to maputa ya to maga ya mana ya to tanda tangan ada kecil kedosa nih ya pak ya ku ita bami mak ko ajolo dadi pa ini ya makai kah pak ya to magalec na siaga nih kan atau naputa do cili nih ya ya mana nih le pertanggung ya to ampai tau pandrita na pak guru maka dia ko to mak jenne iku bisa ya to ilaudon na supaya mapaccingi pole dosa tapi de gagah desa nah angkat tu baca itu puta pacing ngak 50 kursi ni na dosa pura na jama aku makan 5 mo puta pacing sini dosa puluh ku timuku ya ku 5 na pancaji 5 atau ku ya 5 kita tarima kita catatan amalku suruh mondri perkataan ulama mi itu dega hadasan ya ku kata maka da dega hadasan cocok tu tapi maka da ya upake makanya kota pakai magai iya suruh tau pakai ya ro tau dee na makanya peringaran aku mak jenne si bawa tau manana aku mak jenne suruh pakai itu atau apa angka tau mak jenne makanan nak napa ni bisa di mana saya angkat nasi ngoringe dia petenana petupoya angkat tu kumpul dia pada mati sesaku bosikai marica itu ya lepian ya mereka kalau masih kehunan nak pagah nama jenne nih jenne ibadah nengkung ke ibadah dia peringaran nama kapai ya na tu ampai maka dapat amai peringaran dengan doa ya na tu ampai na pak guru kaya kata pak guru tau mana nae si bato patah kelupangi tapi ya kau dia nama nak maka jamu peringaran na mau dia tak baca kama kau miro iya mina salah kau maka daki dia na baca ya tu dia na saja na wasalan itu iya tak pakai apa mereka tu tutup pasal itu maka ya kan nah semaji nang kay rona din kana pak guru nga nabita din ito yan ang kana kada nabita baca ya tu makalam nabita ringar ako lapi ko cara maringaran ipadong paya milaw do na di mo pa maringaran makung rutongan ni jadi na tu ampai pak guru kada baca ko bisa ya supaya lolo paringarang di napay mak guru pada ko manamui mak ko manami ti manta sapi nah kada ya ko mania ko palapaling supaya yaki ko yo ko yakin no ko di mo palapalen na mo di mo palapalan makom itu wajib ni tapi sunnah malapalan na nareko tau dia maka buju atina tapi ko to makanja nanti nama buju aja no palapalan apa melo mi ko waswas ko betungan na desa dimulai 47 sisang palapalan tapi aja mula dai betungan ni ko na mangkali usolli palos pakiro apa ya ko lalang ati mo tulisi galagala de misag-isa ding palapalan ni cede tapi aja umpas saulad wasos aja betungan na aja naganggu itaw makiro iman tasabi yan ito na yung pukoy mamali nasa marikpa di ko memang ibola mo man niya ako di na mo ganggu itaw tapi marat jini pakai ini apa iya ko tolong masih kajili-jili mo pamata pak nang kana dar lalu masulara pojok tu na pacuri mo papakita makul lala matan ya maniro na itaro to di cuko mani de meto na may malapongi pakitano ko makaleleng lansu tama Allahu ak na makanja memang iupui ka jili-jili to dega tapi ko cara na pala subhani Allahu akbar pajairi mesti na ni itis sajo kaidana na pawa dia curi
Ya pokoknya manta Syafi kaya itu apa maka tahu pandita lebih aman ku manta Syafi mau pakai pak aku pun masih makanya pita tu mu melo mas sempajang mu pangoli atimu napa mu mania ko dia nagaganggu ko pak maka lelaman itu kong kami kita mau pakoro makitu jadi itu lebih ke hati-hatian tapi aku nggak tahu dia na yaro na pakai dan mereka ya lalu Abu Hanifah ya ko mak jene nanya yang kami masalah na dia nawat dipakai jene mas sempajang kedua ya mu pura mas sempajang mengeri bila ko mak jene pe manapa mas sempajang isa pak me ko masih mania pe mah iya Abu Hanifah dia na salah pak aku mira monro dia pagaga hadis si pulun na runtu dia na runtu hadis na nabi ta makri Aisyah iya nabi ta madari jenne na sampaja mangaribi na napaki mas sampaja subuh iya na ro dia na runtu sehingga dia na sangero maka dia na salah Abu Hanifah dia mega hadis apa na runtu na sabai pembukuan hadis Imam Malik menabukukan hadis ya na tulang ke kita ya sang al muwatta Malik kitab pertama itu hadis munrina ya ron apa mu ba mana bahasane Bukhari Muslim Sunan Abu Daud munri mana man itu mu pamulami mati itu al muwatta Malik wakir jadi mesti tapahang ya ro de na salah tau pandrita na sabab makum matomiro idi miro tau mak baca perlu misangi maka do makui he itu ya perlu tisang itu pandapat sitongan na de nanci masalah ku risamui kaidana ya mi ko de ni risai madari ki mapangewang apalagi ku pendapat tau pandrita na yasan ni pada hadis murni wah dia na cocok itu pendapat tau pandrita kada nonroi agak sana na tamai akal to angkan apa tamai akal tu alena mani jelaskan kada makui makatan hadis madari ni si salah pada ni rosanya maka dia ko tau malolo karawe kemaluan na batal ijene na pangka na pasunna ya ko tau matodi na marigaga apa wadi jaji mata mina kakang itu bang kata umat makutana maka dia kupuru pura majene karai kamalua ku melo masampaja majene gape maka nabi taja lah senang kata malulu talu makutana maka nabi ta iya kupuru mukara wajene mana kope mana pa masampajang iya naru ka maka dade iya roh hadis iya lu susi meni mondri belaku ya pak yuri to matoi makutani mondri kalolo ni selenge berkembang iya numpaki mondri maka Imam Malik na paugi nabi ta maka dade na laku yolo maka dade na dade na patakalupan nabi ta berlaku matu yaitu ita ini kata makutana kada to matu dia ko to matu di mereka ya ko to malolo masalah tu ji ko to malolo ko mukarawi lawa jene ko to matu ada mereka pawa di jaji mata itu muka kaki tapi yang kata maka dah ide nama to matu mangkato sahwat na di mata jap matika matu na pakai manta Syafi di makanya beda dia aja tak kada magir nasi salah na pada mau hadis cucu ni nasaba pada lengi batina tau pandrite malah kesimpulan sempajang mengkaji pacara mapawi makada digare makun reye dia dipitang dulu uluan nah makada ka iya tu makun reye aku mak jenne dia mariga pita manang uluan nah tapi aku mas sampajang ina musi polo uluan na pita batal to sampajan nah apa oke jenne na permasalah kak jolo makada ka iya ko jenne na mo pita manang uluan na makun reye ko mak jenne dia mariga na sabatannya sarak na manutup aurat ko jenne tapi ia ko sampajang ang kasarana iya panawat dengan sesampajang ko tatuti aurat kapam mo ba ulut ta si polo aja na silampa si polo bawang pita ko to mas sampajang mutlak batal salat nasaba iya aurat na makunre termasuk ulut na gemak na makunre aurat jadi kapak kelihatan pita aurat na jadi batal sampajang na yo porone namo pita manam dan mereka kan namo talaga songko tamakota sampaja dan mereka kan iya ni ko makadaki mereka masongko supaya utahangi rudu kudena larino berarti songko pada waktu itu hukumnya sunnah karena fungsinya tapi ya kota pakai bawa mi makada mereka masongko memang pakai songko kupatutu ulu bukan sunnah manulu penjelasan ulama hadis jadi ya mina sunnah tu nareko ifungsikan nih jadi kada tuto maka dan gini kita udah nasongko masampaja maka roy sampajan hak desa nang pak beluk songko itu karena hak desa na nabi tah lumi ko tarale songko nah perlu tapang cuma menutup kepala makanya iya itu ko maka dan mereka macuri nabi itu mata lulu agak komai sunnah manang itu karena niatnya mengikuti nabi tiba ala rasul itu tapi ya kui pakai bawa mi deh nila tu nak kena kada dia nawat dipita iya ko makun raya memang makanya namo silampa mi pita ya Allah terus namo ya mi bandre na taje sa sibai nga muasa ni makiro i betul na tapi dia kacau nyamin ko tau botak dia nagalaway itu jadi yo pokoknya na tu ampai ni kata na pupunco kisi sa ngulo na nasa labi amang
menyamati paci tapi aja terus si tak ada gondolok mana dulu dek padahal yang makir jadi mesti terpahami kaidana. Kemudian iya rositongan apa bu tak menisai di jolok-jolok napa isi diubahas iya rositongan na sampajange tak kali bingarap leceh deh bu salisapa tata jagai tak kali bingarap aja lalu tak sujuki aja lalu mereka makundai na sorong ila yolo salisapat dan apa na sujuki mutlak batal sholatnya nasabah angka saraknya sang sujud tanya ya se tadangi kulue ya ru ya weh ya ru lenne ko sujadangi pak makamun rilalang limana mandari na soro la yolo limana napa suju tak soro salisapa nokun ya sena salisapa na suju nasarak na suju dena wad dito suju okko banda mak dakke ko takalele nih sali siapa yang madak yo kota kaleta berarti dia nasah sarak na yero pada media ron ini ko to masaruba mako anak palay soro saruba ngenapa sujuki batal itu nah iya di sali siapa tabu aja ta sujuki olo na sali siapa ta tondo suju itu ampe gimana makundre isuro patame sikuna ma palolalangi de nasu ayo kumiro masu erone itu kama kiro kasih salam etoje soli na makunre ye deto na wadi nakala da menre makoy wadi samali bango kumigangkay de na wadi tatong ka menre makara taraka sikuna ina tulirapa ya sikui makoy na soli ya roanewe ang kawita pake ye ang kato tatengkang di mani bawang tapi ya ko hadde sa makunrai makuye jadi makade urta kali sidendre poi makade nang karoane soli na parapa sikuna na panakali manar kada Allah na roane sampai jama makunrai itu na jama roane to mi ha nah itu tapi aku ya dia permasalahkan ini sama angka pakai ya roh tapi maka dia ko asbabul urutnya roh desa makunrai ini makutana nak nabi tapara apa isi kumu pasti lempu seleng kamu lah yono makunrai makutana jadi podam makunrai ya ko nabi tak kang rohani ita ni maka dama perkataan sahabat ini nabi tamas sampaja nah maka deh sahabat ya ko nabi tamas sampaja taraka kalepana ya ko soli si baroko suju di nola bembe palawangan kalepana mari tatongkat to dia nari ya curi dia pak nabi ya curi ya po makunrai nabi tamato na curi tapi kan apa wi nabi tamaka da parapai apa aroni mi nabi tajide na paratekan sampajan na makunrai makiro jadi angka na to pakai ya tu nasai de ina angka desa matara mako tapi dia dia sebab lurus nah makiro jadi aku ya apa de na salah cuma mako miro sampajan makunrai maka dai guru ta magaje ko aroni marro mako itu ini maniba gangkai maga itu tapi ya natatengka mo cede coco nyo kotogi ya natatengka mo mako ajam pati de nakoy ya miku maku ya makun raisi sangi ha itu iyo poko tatengka mo cede ya togi menre oko ya togi maribar ya togi mariolo angka togi tanala maniripat nah nam kata to Allah angka tonala ni aripan de na namo menre na yasin na sempati kedu Allah aku mama dari angka tapi ya ko ya ini mani betul ngan angkat toje pa angkat toje tau panrita makna pau memato maka da ye rona bitta mai galak da metorupan batena mas sempajang jadi iya tu ina madari matandre iya tu ina madari bandre ina mai ge herupan nak kada lalu guru tatu kali sidende purena nakaji kita kedua kita meto na baca tu yang pertama al-mubdi malukud dama kemudian yang kedua fikul Islam wadilatu karangan Bapak Profesor Dr. Abbas Suhail itu kita sudah diterjemahkan. Ilmu kudama itu kita logika sebenarnya artinya lebih banyak bersentuhan akal. Ini fikul Islam wadillatuhu itu lebih banyak perbandingan. Nasabah memang perbandingan mazhab. Iya narona baca napa paresa kadai guru tak 12 memang tahu napa guru arwa tahu napa guru nabi tamas sempajang. Denang kenapa ada? Tidak si salami mati berarti napa guru. Tapi ya kau makada sempajang intinya to makada sempajang ke gaji ya sempajang bacaan gaji nanya sempajang atau peringaran nah akimis sholat li zikri atau kiruna apa ya nang kata rokok mi bawa sujud na diga pura dina jama don raka nak beresalan nak nabi tahu lagi wi de pemo sempajang ke gaji peliasa sempajang na pura na rumah beresalan hisan na maka de si jame don raka pura si maberesalan maka nabi tahu ulangi de pemo sempajang napatan raka na rona jama maka de si pe maganda yan na raka maka nabi tayo ulangi bi de po mo sampajan chaw na paun ni nasa makkumiro bisap paguru na lari ni poda kada patanangi yan itu ampe ko to may masampajan maka mantasati tanako pada kami ya sahabat
apa dia pernah makan ya Allah pangka mako jadi pakan jaki nyeri pakan jaki mapa mulai kedona apa iya kedoe tau korupsi to apa angka tu pas sampajak pangah angka tanya minau isaliwang ina oke sampajan na minau pajak ingka tu pas sampajak korupsi nabita makada paga kami na makalasi atau minau la sampaja maka dia sabay ka kapit minau ko sampaja maka nabitang ka yan ang kataw roko sujude na lampu laka nyan dupanga kami na makalasi berarti ka pas sampaja korupsi pakanjaki ya ro yan natumpay maka makanja roko naiya ko roko ita penjelasan hadis saya manasah maka de ko roko nabita naipatadangi ka ya se na laka na makopan way de na tak bolo ko tadangi ko laka na nang kawita taw roko de na roko makalicuay Pak Maria ulu na tuna na panapaliwang iliman na makatani ka chikachina na yaki palen na iway ko taw makoro pa de na lenna mataru tak bolo ko chakona at ini negara pahani gare hadis saya tapatamay gare akalang maka daya ko roko inabita ka hadis saya ro hadis asay ya ko roko inabita na ipatada ka cepan no way kese na lakka na nabita de na tak bolo ya na roko sitongan na nabita magaidi iya kono ulut talayaw mariawe na ulutan apa kacita-cita takatani na ipatada ka chay paliko den tak bolo ta coba moy na bolo bara cakota jadi salah ya ro ko manuru penjelasan hadis saya maka magri sapajan atau makero kalau to pandita maka da asamo di na suku jadi tajama ni ko de caki suku matar utula kelicua ni apa ya na mariawe ulwe na utue tatai makalicua sana apa ya mina roko to ko silampui iyan nama makun raye isurumiti mariawe cede ulunna si salametui ha ida isuri maria uluna makundre koroko cede na tuna makundre yemi makoto tapi limanna na tatta itu lukulu balu batuna na palenna tapi na pilolala sikuna de na lo saliwa io porone lo saliwa ngicede suju arone makoto lo saliwa tapi aku macipi onrong ya aja na takoe yang pati tarakai cede yang penting dia itu suju asu batungan sama pamule pala lima letu sikui sidak ke lantai ya kota rakamu cocok nih makiro ya ro ajewe kato maka da si jaka palawangan na kato maka da si pajak guru si babasora batungan na pala si jaka pala kato maka da murabbi sulah apa yolo si jaka palawangan na lilewali nonrui ulu si jaka palawangan na jewe angkato de metona na pakir yang penting rapa dia na paki ukuran nero pangka tau maraja panah tau malupu-lupu ya ku macipung ya na si kapija imesa ibuling aku makadai jadi na sapar ngi model namanya menyamat tatona kata tau macipu-cipu pe na namanya tapi natengi na ditai di arone we rapa je ko to suju natengi pasirapa ka sunnah hukumna na reko tak buka icek di arone we aja na rapa iya makun raya sunnah iku parapa iya ku penjelasan na guru taji patahudi maka dah iya kongka rohani mas sempaja na tak buka cek dek panah tak buka icek dek malawangang na pantas sama pali-pali na parapa gato sapa ina tapaji na hanak sorongang engkato tu tato makwa meje ne dia na lempu iya kustasa di hidayah na suruh palempu imakwa supaya rapa iya rapa tongang aja pada aja melewa perapa aja yo poko dia tak perpa aja pak magampak aja tu makanya mako tu masam paja ko tu cak gang gitu we ye nei sorong aja na dapi kecil-kecil na nagatang imade aja na tasapai ko pura pak angkat tu tau masam paja tu aja mina urusuk pura ni sujung kasih lolo tak cek de we na de mulai husu ko tu lolo aja mak dan na dapi di garo de mulai husu pajai gitu jadi aku ya apa ya na pura na tasorong aja tanagatang ite na cecai itu kana magele aja na mo sorong pali-pali mo na parapa nasaba ang kamo palabay makiro aja nata permasalah kangero ya kode itu lady magele aja tak diri sisa ngije tapi si salame meto tu kau husuange kau rapat si rapakan si salah tu coba-coba minggar kemudian usingka-singka menipak iya rosampajang aja lalu nadi tajam mau magare pai tajam lalu pak bu maka dia yang ke Imam Asy-Syaitibi maka dia tu sampajangin no sidih sininne timondri na sampajangin nolok mana mi puasa nolok saka nolok haji nolok sikiri nolok baca Quran nolok dia aku mau puasa aku mau pasu saka jadi nolok tambah nolok nolok ya mau ngaji tambah nolok sih dia je kan kana masih kiri ko nolok mau baca Quran ko nolok masih dak ko nolok tapi mau sampajang yang kana tuh ci ditambah nolok 10 nih makiro
yang kena penjelasan atau pandita motivasi maka dia ko mapuasa mo bawa mapasusak ka mumendre maka dia mo sampaja nolok mi tambah nolok na mo sisa buko nolok ipasi tambah na tatta inolok yan ko masampaja no berarti masampaja ko na pamapuas berarti si ditambah nolok 10 ya ko mendre no maka tambah nolok isi ratu ni ya ko mangaji ko tambah si nolok si 10 ni yang kanangka na tapi ya ko dia mo sampaja na nolok materu ya dagang ka na ayan matutuna la dasar maka sampajangnya pamulangi paresah iya na makanja mana lo mondri na sabaya minang kangka na nolok kong kecil dia makiro jadi maka sampaja ko tapi iya ko ibukai kita secara umum dia ya usapaka na sa bangka hadis na nabita makadariga pala sampanya na lolong atau dia napasusak ka mag gitu iya na mo masampaja kumaga ko di mo pasusak ka dega pala na mululungan iki ka na cocok iya ko iya padai dui iya ko siwali men kagambara na nadiga siwali dia na laku itu iya pala kuri ko me ko jama duai do iya nasaka paralo palagi ko mapakura ni mapasangki ngapa ai marajito ya itu Pak iya aja itu setangi dia namanya Pak aja Pak dia itu namanya ganda apa iya mah nih Pak galungnya ko iya ko 5 karun na dupa mak dareke 10 karun na dupa mak dareke teh nasa dena siaga dupa siaga memang je lupa no anjung maka dareke na talupante me tumpa no na 10 karun dupa apa ko maka cede mana ka je cede na talupante me tumpa no iya kene taluk karu mu pano napa si pantai mu dupa napo di mana iya baba ya na komendre si karu na si pantai mu pano depo wado makar mana ce depo makar maya ganiaro iya makanya mo itu ampai iya ko konsep na guru tai pake se normanya malak pura ilau pak dongan na balawe di sana me malenga maka de guru tai aja nana ya banar mu pake aja mu racuni balawe ya konandre asemo kada bano pasidakah ya naro makanya dewa ada coba lau napa makara guru tanya konan re balau lo mupodangi maka deh aja mencapuri deh itu gasakan aku mencapuri taruhan nih pas surat teh mega tuh memandre aja nih kemana mana pak aja tuh nandre iya dulu makara aku nandre mau pinasa dale namanya tuh dapat aku nandre mana nasa dale na mana iya makanya madaga susah ya ku ya rota pakai pak dega masalah tapi ulah pitang napa makara guru tanadega aga nadega ini itu dale na purana to ropo ngalatal dalam hadis qudsi makara itu ngalatal kekuasaanku tidak pernah runtuh rezekiku gudangnya tidak akan pernah habis dale mu pura mematono bagiangan iya ku pura ko bagiangan namo pe ko batemu makara sama ko to itu ilaw dono bawang kato tau nasat de ilaw do ko na tambah ang kato makara de itu na tambah na paturungan mo masija itu ampai wali pak dia nanu tuh dia urusui dale nak ko makadaga si wandre ko baje dia itu urusui apa ada pak pengalatal mako to dia itu urusui na sure kara sampajalo ko baje de nadapi piloro na paki masampajang aja ta sampajak ko dia nadapi itu mi itu waji sisa ngehe iya misai waji matu ya ko pura ni sade daga waji subuh pasi ya ko tadapi subuh sampaja siki ya ko dia tadapi loro jamota sampaja dia na waji itu iya mina waji ko tadapi jadi pak kotiro dale iya pata pikiri kita dapi dapi denole pak toliang kero aga yandre iyo pu imam Sayyidina Ali na pau nasa ina mo ano mate dale ko dale kuna lua to ko ya punna da na masilang apa makete mamun ro ko to ma bagi dale nas pasabu na bagi nang kamo tutawa aku to nga ko yulet tangi ro pak makaraja na murusi ko ngalatal pamurusuka ko makanya ya to na pake wali jadi na masusat to milodo na senang kana tarong pada kutu balu ya lapangan lini 500 juta lalu na sulangnya 5 miliar na tapi umurnya itu kurang kayak kata lebih 10 juta talapangan di sulang tapi 10 tahun tambah umur ta atau tala ni si di miliar talungan suminta mati kayak lebih na setara ni cek dek kemana pi umur mapi buat dari ke maka je watang pada mia tu pak mak dui de metoje kan onro ina setanya tu dui na iya mi je nama ega ko mia sumbangan iya na lo pasai na tuli cede ha iya nang kadita 50 sabut tati lo pasai na cede tapi na meta ba celengang ya apa ya tu mako aga mako iya na iya di 50 sabu milo pasai na salah cede lada tapi na me petami celengang 50 sabu na samai galadai macam itu pun Allah Ta'ala itu nanti apa pak madari upau makada ai madari upau makada ka iya ko dalle
pak doang itu na pak doang supaya lo moyang idale na te loko tahu na lo moyang toki pong Allah Taala dale makom itu pak dongat to ko pak dongat dale tapa ubamu maka da tapa silele dale na te pong makbeto podang kada sempu yang imana ngi dale na te pun na silele nang katulolonga makanjala da pak dongnya itu yo pi di maka da pasugi ka po patarale nuku aja na laku na bali boleh to beli kun rupa gadaunmu ilo dongang ite pesempo yang mana ngidale na pak badu po ngoko pasapang kajenne na silele dui enang kaulolonga maka kanjak ko maki itu ilo dongang mana tawe ya peko de gadale tai di engkan apala pak dongang ilolonga maka kanjak itu pak dongang malaikat mako itu inaru tapaki yo pi di patarale nuku kapanilau makiro namo cek de mudah kangi kemudian ia tu dale pada mete maka de ipanci meto panapole pak kasi mita to tangki itu to tangki 50 sak budi terek bensin aluran na capur bensin lepa mali sa ko Pertamina na 50 je tu sak budi terek bensin mulura maka lupo tangki mo mana kecapi sana apa dega ganula bensin le kuryawa dega ganela sinola si tembus tangki loko tangki no te jadi tu dale na kongka kolahun mapus ya de taki buar ngilalan no de itu na no pada ya rona auto tangkir ya ko sumba ni 5 sabu yang kena tu salah bicu tapi ai mati ya ko ko siratu sabu pipa na tu ya mau usu ni maki itu dia ko to masumba polo-polo na mau usu to pak mai ka itu na tarongi pongalata le de ni ganolan no ko dongiro ya sidak kaki ya ko lali celengan ngelisari aja mau tano aja mau ta mangingin ade je nanda kada pongalata le de ka tau kasiasi nareko masih dekat ya bamu itu pakai maka je nyamo pada rai pak tapan aku tiba meji kanto anak diri wah maka nyamo maka lo muyupi di napi parisa di siaga rumah sumil yang ngadu kaparekin ya makir kemudian penutup upasangi salah satu hikmah sebenarnya untuk menjadi insan kamil ya roh ya naru jelaskan nak ya insan kamil betungan na aga mak boselo ri pong Allah Taala din ito nagaga urusan na pong Allah Taala lena pamurusukan nga yan ito manakarawa mayat takilah yaj'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu tapake yan ito ya sepak dengan tawakal ya ala ipahang maka da pong Allah Taala murusukan nga urusaku ya pamu maka da pong Allah Taala iku murus urusak betungan urus agamaku patujumu sampajang dia tu pak engkau tahu serena sepudangan nasa pak ustaz ipacak kak kasyuk ko jamaku kadai bayi ku nasa kuran itu dalek dak dena kuran ya ki pacak ko dena kuran dalek mu tu dena kuran tandanya tu berarti tu jama-jamang tambah gajimu de iya tu jama-jamang dak ku pura sekom itu dalek mu ya ki pacak ko sekom itu dena kuran tu pak pengala taala mu kuri dalek cuma kami jama-jamang nolan no aja mu pikir ke tu angka situ liangnya makanya apa ya ku ya dipake palai ku mega anak makanya taci di misuro kay suro lokor ya ku tak dua mi liga makunru ipegai aja ya itu tuliwa peringaran apa pegai anak mu belum jaji aja lalo na tak dua taci maka kunru menapa hatu je nalato tu akalannya tu doktor napa ya kada dua anak lebih baik aga dua anak lebih aku ciri kiru ciri gimpe aga mitaran asah pegai aja temi tahu makadagan andre agai make gandren manu lagi dia nak kena pikiri gandren apa ia na subuh moto dia masih kiri betul kan oto nak akbar oto no manu lay tete apa no to ini tete itu masa pajasu nak kalai manu lay tete 10 sidi to betul kan oto si kohe manu moto makanja no imaso 10-5 anak na jaji cicam menrek maso mana mona pemangaribi lama karya-karya ni pak magi makanja sikirina jadi tepi itu itu makarya dan jaji itu makanya jadi pak aja jangan sampai jago manu lay na idi pak la biolo moto na idi usahakan aja nek de manu moto itu ya moro jadi itu kita sampaikan di waktu itu bagus sekali untuk beribadah saya kira ya naruh pengolongan ini Bapak Ibu sekalian memagi-magi napa barakai pong Allah Ta'ala telu kesimpulan talai korangi sebagai kehidupan ya sengialah kehidupan aja jik tajuk ke kode baca ayat cedek
sementara joka kita masih kiri apa angkat tu tahu suruh pi masih kiri napa masih kiri maka dapi pu ima subhanallah nasa subhanallah alhamdulillah Allah paja imangi paja toy de nasi kiri lo pasti masa paja tahu kunrula da itu disuruh pinak panajam iya patung ka iya makanya namo tu minu pak iya ko nabita tu minu bismillahirrahmanirrahim napa nino cica na pertama napa katalu na tago napatung ka si kiri itu kupuran niya maka nasi alhamdulillahirabbil alamin mak bismillah sinapa nino katalu sinatago napa si maka alhamdulillahirabbil alamin mak bismillah sinapa sinino yo pi di cica me ya mbak daga lai cica ngi me lai tongkai ya moto pa pula ada betul capak nah itu si salah memertu jadi tu lima tungka si kiri makanya na moto joka maga ya rota coba-coba pakai itu betungan mudah-mudahan wadiala gurun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Bapak Ibu sekalian iya ko degaga tu lemala cara maku pamula-pamula nalatuk capakna boleh kak sirun untuk guruta Dr. Ke Haji Halik Hasan boleh ku kendari baru-baru di Jombang angka amalan nalenga nasaba gurunya itu dipindahkan dari makamnya talupuro ni arwah atau matena dia nama cari pakai kain kafan tidak rusak dan jasadnya masih utuh itu sudah 38 tahun dimakamkan agak amalanna beliau saya minta amalannya maka daga amalan na guru tak na dia nama solah kain kafan nama kor na podanga maka da letupi mantu boleh na upodako sampai di rumahnya mengolok aku guru tak napa na podanga maka da iya nak kucia ko buruk kain kafanmu dia nama solah watak kalimu nasabak dia gaga alati melo solangi watak kalimu dia nama cari pakai kafannya kudallahu mau baca tanai maka da kaki gawetu nasa baca sisap buku soi sisap buku wani itu akan membuat utuh jadi ya rotala kita coba-coba malai sikir apalagi di tau cocoy persiapan diri untuk kedepannya Pak Mu jadi upasangi ya rota baca tali wirid ya ro kasih sak buku dallahu kosoi kasih sak buku wani dia nama solah kain kafan itu nah usapa ko sejarah kami matau tatanazzalul malaika itu ayat itu no malaika itu pulau sabu mas sampajangan ni tak baca ni kulallah jadi dan itu jasadnya utuh jadi ya memang tahu tuh mudah-mudahan wat ding ta'ala ya akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.